What's up with the big guy? Why now what sana kuna tamba za big guy? Mwaka mmoja miaka mbili bila bebe ya kweli. Kwa nini chini? Abachilia mahindo. That's why mogera kubaserera mulekere okuna kuyanga lutu kati suna mumulikao mumukwata mumwana ekivulo kinamusala mugenda kumo wanje bisirani ngabo ya mpawatonye ngabo yakulata wani avuma suna brandi jali nazimbe linnya ly'emyaka 2 mwezi 10 ngayimba mubayimbi etina mugwanga musuna mwali mozero dineseruga kuda kamene ntabayimbi abali mugwanga bebali nekabesemboga oyo suna yimbanga nyonza pamina mumukuwa maji amavundu simanya nubira simanya ne mchai simanya ne yakoza muvu makenzo aliwa balona kwatavuma chesa bachiri kimu nawe gendo zanye gundi za toto to musajja mubi ya mugobye olaba mubi ya mwegana ensi yonangera baby I'm sorry nyanga mufuma bannamwe ne mufuma bola full figure ba musai ngani ndikawo mera basajja tebanchawo oli serious enze banchawo kamiyoni yakwa babe kulu yakwa kulu wayi yakwa kutu mulasi ngawo yakwa kali muhimbi yakwa muhimbi abana abantu baromwa baba kisinga kunuma guys atuza big eye to set nabuza big eye ko ali muhimbi toyimba ngako wali fair toli muhimbi ani akumanya Kaiza achaina no bumonde matama marotekana mugwamu achaina embalike ngata stambu za zimima huyo kaizi kakali wali mukategereze yakaka munigi ne myaka 2 pina baiba ya muleta ina zato yafunye bizibu omusajja asemba yobubi munsi namugona mwegana era namugoba lwajja wada ni story ya zatoto ne balumba kusasa ine bano bye yano bye lwachi you know wana abali buwaya mwakakawala kai wa mwaka akaduka vaka kama yindo kala ipi boba nyini bakakuba ne bagamba kala ipi simanyi kabade ne covid simanyi kavude mulaya kagenzo kwenda simanyi bichi mulimu abalungi ne Alex chakola atimanyi Alex sita ya story ya zato to wachi because wana mawuli yanywa respect nawe ani kwa nembera kwanza esazi nali kufurufika ino lubuto namalwani wanda man